siphule ngemiyalo kakhulu. Ngisho ukuthandana zange sithandane ngishelwa abantu banezincwadi yini befona benzani kodwa angakasho usisi wakho ukuthi manje ukhulile ngeke uthandane nje uma uqala ukuthandana usisi wakho nawo uye uzokutshela ukuthi uhambe uye kulo mfana ufike wenzeni ungenza ukuthandwa kwalo mfana uthi athi ukwenze Ndimo wa rata ha ke na koma le ntate since dingwaga tseo bophelo bo ke bophetse le ntate gore re be re fitlhe mo nakong ha se ka ngaka ha se ka profiti e ka thapelo ya modimo re tshepile ene fela ga gona se sengwe bathi ba behata iwethelele zami bazakhula babe bangani bemlandele yabona babulandele sekathi bangafiki kungabikho bathiyayo endleleni sebeyenzela into yakudala ineqiniso into yamanje ayinaqiniso isikhathi manje abanye abafuna ukulobola intombazana nayo ake ngithi umsana naye umtshele kwa uhlala nentombazana le ilobole ka mokgoko go botsa go kene re be mola motho a ba le ngwana ga se nena e ka ga e se ba ba thoma o tla ka gane o tulo go pela bofeti go fa morisi wa mina ni mpele i murisi wa mina kuze nifika la ni nga kona sweswi i mhaka yo i le ku ni riseni na sweswi hi nga tshama la i kona a yi n'wi voni mara i kona hina yena kwa fanele urespekte thembele kakhulu kuNkulunkulu phila kanjalo-ke ukuthi kwesinye isikhathi bake bangihlaphulise nje ngobhiya phuze kancane nje hhayi kakhulu Skema mnyakuthi bana babulanga batho ba baholo ke tsona ditaxisi ha di selo ya na ke ntho tseo go ba le rata teng ke banyerepa fela ha ona motho a itisang ha ona ntatimo ha e sale le nna botswa ngwana e kore ha o ke iketsetsa ntho ngwe le ngwe monna ha nke tswakole ho nna le ntlo ke a e haha ke be ke e rulela ntlo ke a e haha gore ba kgone go phela ka kotsi go tshwanetse gore ba kgalemege ba eletsege ga o mmotsa gore o se go a dira se a se ke a dira